mwese kambasuhuze mbifurize kugira igitondo cyiza. Iyi ni Emmanuel 250. Murabizi ko tugendana n'amakuru agezweho kabisa. Ubu rero ni inkuru y'akababaro ku banyafurika ndetse n'abandi bantu bakunda gusoma kabisa, abantu basomye izitwa novo kabisa, n'abandi rero n'abanyeshuri muri rusange. Turabihanganishije rero, ni inkuru y'akababaro rero umwanditsi ukomeye w'umunyafurika witwa Ngugi wa Thiong'o. Uyu rero yapfuye kuwa 28 Gicurasi 2025 afite imyaka 87 y'amavuko kabisa. Uyu Ngugi wa Thiong'o rero yamamaye mu buvanganzo bwa Afrika bw'umwihariko rero ubwagarukaga ku gihugu cya Kenya nk'igihugu rero yavukiyemo. Amazina yiswe rero n'ababyeyi ni James Thiong'o Ngugi, gusa rero yamamara ku izina rya Ngugi wa Thiong'o. Yahawe rero ibihembo bitandukanye birimo n'icya Nobel. Rero yavutse rero mu mwaka wa 1938 igihugu cya Kenya rero cyari mu bukoloni rero bw'Abongereza. Avukira rero mu mujyi wa Limuru mu muryango rero ukenye cyane. Umuryango rero wagokeye gushaka amafaranga yo kumwishyurira ishuri ku kigo rero cya Alliance cyari icy'abamisiyoneri rero bo mu Bwongereza. Umuryango rero waje kujyanwa mu nkambi ubwo abitwa Mau bari batangiye rero kurwanya amategeko n'ubuyobozi rero bw'abakoloni muri Kenya hagati y'igihumbi 1952 rero n'igihumbi 1960. Muri icyo gihe rero umuvandimwe wa Ngugi witwaga Gitogo rero yararashwe arapfa, aho we ko yanze kumvira amategeko y'abakoloni. Mu mwaka w'igihumbi 1959 rero Ngugi wa Thiong'o agiye kwiga muri Uganda muri kaminuza ya Makerere, aho rero yamurikiye igitabo cye cya mbere yise Weep No Child rero cyagarukaga ku mwanditsi wo muri Nigeria uzwi nka Chinua Achebe. Iki rero cyasohotse mu mwaka wa 1962. Ngugi wa Thiong'o azwiho kuba umusizi w'umuhanga rero. Uyu rero niwe wanditse ibitabo byinshi cyane, aho rero iki gitabo cyo yanditse mu 1962 rero cyasohotse muri uwo mwaka, agiye cyohereze mu Bwongereza, aho cyabaye igitabo cya mbere cyangwa se novo ya mbere cyanditswe mu rurimi rw'icyongereza, cyanditswe ndetse n'umunyafurika. Ngugi wa Thiong'o rero yanditse ibitabo byinshi, harimo umugabo rero Ngugi wa Thiong'o yanditse ibitabo bikomeye cyane, harimo icyo yise The River Between rero mu 1965. yandika icyo bise The Colonializing the Mind 1986. yandika rero kira kiswe Weep No Child mu 1964, aho Ngugi wa Thiong'o rero yanditse ibitabo bitandukanye bikomeye cyane byo bita novel. Gusa hari n'ibindi yagiye yandika bitamenyekanye cyane, harimo icyitwa A Grain of Wheat yacyanditse mu 1967. yandika icyitwa Petals of Blood 1977, ndetse yandika icyitwa Devil on the Cross mu 1980 rero na kabiri. Yandika ikindi cyitwa Matigale 1989, ndetse yandika nitwa Wizard of the Claw mu 2006. 2020 rero niyicaye naho yanditse icyitwa The Bright Nine. Aha niho yanditse iki gitabo kindi, ndetse akora utundi twitse collection rero, aho yanditse nk'akitwa This Time Tomorrow mu 1970. yandika akandi kitwa Secret Livers rero ni mu 1975, ndetse yandika To Steal the Heart mu 2007. yandika kandi kitwa Minute of Glory mu 2019 rero nibwo yanditse akangaka. yanditse rero n'uduplay tugiye dutandukanye twagiye tumenyekana, harimo na kitwa The Black Hermit ni mu 1998. akabiri kakitwa The Trio of the Dan Kimati mu 1977. rero yanditse ako bise novels, ziri novels. kamwe rero kitwa The Upright Revolution mu 2019. hari utwitwa rero non fiction rero yagiye yandika, ako yanditse
kamwe kitwa Homecoming mu 1972, yandika Writers in Political mu 1981, yandika kitwa The Tanedi mu 1981, yandika akiswe Barrier of Pen mu 1983, yandika iyo bise Decolonizing the Mind ari no yababwiye rero mu 1986, yandika kitwa Writing Against Neocolonialism mu 1986, yandika Waterloo Influence on the African Continent mu 1986, yandika Moving the Central mu 1990, yandika ikitwa Pen Point, Gun Point and Dreams mu 1998, yandika bise uji wa Tiongo Speaker mu 2005, yandika ikitwe Something Turn and New mu 2009, yandika ikitwe Dream in a Time of War mu 2010, yandika ikitwe Global Lexicon mu 2002, yandikitwa In the House of Interpreter mu 2002, yandika ikitwe In the Name of Murder mu 2013, yandika ikitwa Secure the Base mu 2018, yandika yiswe Bath of a Dream Waves mu 2016, ndetse yandika n'iyiswe String with Deep mu 2018, niho yatseho ya nyuma. Uyu ni umusaza rero Ngugi wa Thiong'o wamamaye cyane kurusha abandi banditsi rero bo muri Afrika. Uyu rero yari umunyakenya ukomeye cyane banditsi rero babayeho, yaje kuba rero ataruka kuri uyu wa 2008 rero. Twavuga ngo agiye gukora idasha, asize inkuru nziza usozi kabisa, asigiye abana bazuka yabasigiye isomo, abasiga inyandiko, ndetse ntago azigera iby'agaciro. Inyandiko rero ntizizima kandi yarigishije, yatumye bamugira imitima yo kwitobora cyangwa se kubotora igitugu cy'abakoloni. Nge nari Emmanuel, kora subscribe rero utarayikora kugira ngo ujye ubonera amakuru update.